iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Min papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapol tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo, tiwagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Dayjayan ti anak ta, Pablo. Madaman ti panangawat na iti diploma na. Uwan nga Rodrimeng, kamaudyanan na, napagturpos tamat laang ti anak ta. Nakarkaro man itan arumbeng a maidayaw tayo, tanagturpusan ti anak ta. Ha? Nasken nga ad-adan araumen da tayo ijay lugar tayo, Pablo. Rumbeng unay. Papang, agyaman na kada kayo kan ni Mamang. No saan nagapu kada kayo. Diyak ko man nakaturpos iti panagadal ko. Pagrebangan mi adadakkel mo timang paadalken ka, anak ko. Papang, Pakaragsakan mi matkin ni mamang mo, tanakaturpos kan anak ko. Agyaman na, tayong pamaisam tinagadal. ingkari kada kayo nga agadala ka na yung pagpapang. Katita, adtuyan ti bunga ti panangigaan ko iti panagadal ko. Ala, asikaswo mo dagiti sa nga ilim, anak. Manmanumot la ti sa nga ilik, papang. Ni mamang tiado ti sa nga ili na. Ay na, pasensya am kuman ni mamang mo, ha? Awanan nyaman na, papang. Mawatak ni mamang. Ipampanakkelnak nga anak yo. Iso anagawis iti ado asa nga ili. Apay adi ka pala maturog, Pablo. Anyat pang panunutom aya. Remeng, tangay nakaturpusan ni Rhea nga anak ta. Isardeng kumaten ti illegal nga ramit ko. Anya, dadaol ka din ti ulong, Pablo. Remeng, Di mo ka di mapanunot. Ngagbalin tayo anak ko rapay no isardeng mo ti panaglakom iti droga. Remeng, napilitan naglago iti maiparit nga agas. Tapno ang tapagadal ni Rhea. Jak makastrik iti trabaho taamumhet nga. Ngawan nagadalam. Ngam ingkarim nga ipaayan nak itinarang ay apanagbiag. Saan ka din? Remeng, Masapul atong palom ti karim kanyak. Tinarang ay apanagbiag, Pablo. Kat tilaang panagaramid mo iti iligal tinatda pamuspusan. Tapno maipaay mo ti karim kanyak. Ngam no isardeng mo ti iligal nga aramid mo.
Akas iti ko na. Di mon maipaay ti kayat ko. Kat kasayaatan no sinatan. Anya? Dayta ti tandaan ang Pablo. Nairwamak itinarang ay apanagbiag. Ngam no di mon maipaay dayta kanyak. Ang sinatalangan. Kaya, nagsarita taman. Sapay lang ko matadinak pagkad ka dan. Anya ka matan, Bugs. Namin anon nga imbagakkan ka ano kaya't nakamakasarita. Sarungkaran na kijibalay. Sana kumporme latan ditan ti pakisarsarita am kanyak. Si Kamat. Anyat takas na ya. No kasarita ka dito kalsada. Bugs, nadisdisente nga rod no ijibalay ang kasarita nak. Di nakaramon diti kalsada. Rhea, Sigurado ang may papanmanan iti bagbagam apanagayat mo kanyak ti idarirag mo, Bugs. Iso pa nga asim. Sarungkaran nak ijibalay. Di nakarman iti sadino laditan. No kunam nga adda trabaho ni Rhea nga anak yo. Ad-adda man nga rudon asumaya at ti panagbiag yo, Riming. Wana, sigudan nga dakabaalan mi iti biyag. Nakarkaro man itan, taddan trabaho dyan na pagturpos mi nga anak mi. Ha? Iso arumbang lang agtamad kayo, kada kami. Anya? Si kamot, Riming. Apay anas kan nga agtamod kami kada kayo ngay. Wana, tadayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo, akakalugaran mi. Si kamot, Riming. Agkakalugaran tayo. Saan Ay araba? basta, masapol araamanda kami. Ngamin, adayo anasaysaya at ti panagbiag mi ngamda kayo. Papang, apay nga itakalaan. Adala man tirabi iya. Kwa, anak ko. Adalang amin napatag anapanan mi iti kumpare. Narabyan kami matan iti napanan mi. Kasta ka di, Papang? Kat, apay nga roda kasta tila ngayo. Nakabasbasag kayo, Papang. Agkalkalingatan kayo, pay. Kaslanta ka butang iyo. Ay na, nabanogak lang iti biyahe anak ko. Awan anyaman na daytoy. Sigurado kayo, Papang? Wen, anak. Malakit din. Aginanakan, tamaturog akmatan. Anyagay ko ng Pablo. Dani akon konak. Naimbaglaki din tanay kagumaak anayaw awan dagiti pulis anang kamat kanyak. Ano? Day tatagpay sorimeng. Ngam tijak masigurado. Kat no nailasindak. Apay, saan ka ayaan ng limlimo? Nagkalugong ka nagaramat iti face mask. Ngam, anya tampong may no nailasindak iti. Ay, nuko nam anak ka face mask. Kan nakakalugong ka. Mamati ka saan da ka nailasin, Pablo. Rimeng. Ayan tinaglakom. Ayan ti kwarta. Anyan, Rimeng.
Imbagak lang aruden adandan yakon. Ngam kaslaon an yaman nagkang katinapasamak. Ay na Pablo, kasla di ka na iruwam itar aramidam. Yag mo ti kwarta ko na. Atita. Ay na, adamanin kwarta ta Pablo. Adamanin igatang ko iti pagparamag ko. Remeng, kaya't kunya isardeng ti agilako iti droga. Anya, saan man atila ibagbagam si ka Pablo? Imbagakon kan ka. Sinaan ka. Iti kanito at di na kon maipayan itinarang ay apanagpiyang. Remeng, anya pailat sa pula maya. Adang trabaho ti anak ta. Saanin arumbang agilako akpay iti... Sumardang kan ko nakmat. Basta ituloy mo tar aramidam. Tapno maipaay mo ta kanyak tinarang ay apanagpiyang. Nagtangkan matang ti ulong, Bogs. Imbagak lang arudan kan kaano agaram ka. Arman nak iji palay mi. Si kamat, Rhea. Di nakmat kagura. Amumot nga. Ay ayatin ka. Dagulit ka talaga. Day taman ang ti bagbagam kanyak. Kat adata di kalsada. Apa yung na di ka mamati nga? Ay ayatin ka. Ha? Kasano ang mamati, kat di ka mat makaawat. Kanayon nga ibaga kapasyaran na kijibalay. Ta ijay nak nga arman. Ngam di nak matipangpangag. Bogs, apay akas ta tilangam. Oh. Kasla nabartag tilangam. Agraman ti panagsasaom. Ngam saan ka mat nga agat arak. Tila madlaw mo, Rhea. Ay ayatan ka ako naklaro din. Aklunan na kami. Di ta ka man lang. Talaga natangkan ti ulong. Rhea! Di nakpanawan ditoy! Rhea! Di na ko ning kaskaso ni Rhea. Aglablabesan. Di nak ik-ikan iti importansya. Isungag pinasensya kami layan. Ipatungpal ko itan ti plano. Nay, Pablo, sumipngutan Apay nga da ka pa'y lang dito isangot ti Getyo ang nakatugaw. Hoy, Pablo! Nay, si kabat kayam nemya. Anya jahig ko nam. Anyat mapaspasamak ken ka kunak. Apay ang nakatugaw ka dito isangot ti Getyo. Ken, apay ang may kulkuleng ka. Dapat padaanak. Siguro ni Rhea nga anak yun niya. Madanagan ka siguro, gaputa sumipngutan. When, nemya? Urayak ni Rhea. Nasipngutan ako na nagawid. Kasano? Gapo iti kaliliklik ko kan ni Bogs. Narigata na ka naglugan iti taksi. Iso kapilitan.
nagjipakon. Iso na lang ta masapol ang magmagnaak. Oh my Sa- God! Sino ka? Oh my God, Rhea! Oh my God! Bugs! Anyat parang aramidan! Ipatanak! Ay! Kagulat! Ah! Naku, kawantipot. Sa kuyak, kaipan ko dita kasama kan. Action ita, Remeng. Taapay, sayang ti paglakwam iti droga, Pablo. Naputot ita dagiti pulis ka dagiti pusher. Narigatan. Ang mga numara na andak. Di ka man agbalin at akrot si ka, Pablo. Sayang ti kwarta ko nakmanan. Ngam, Remeng. Kayat mo ngagsinatalangan. Aniya. Ulitak, Pablo. Sinaan ka no isardeng montar aramidam. Ngam, nireyang anak ta. Awan pa'y laeng. Di pa'y simangpat. Sumangpet tulat ta dayjay. Siya kunti manguray kan ko na. Basta rumwar ka, kat makitransaksyon ka. Sayang timat gadam. Alas 11 itirapi. Awan pa'y laang yareya. Sigod mo't ano mala daw nga agawid. Anya day chay. At nanabtuog iti ayan tiri daw. Inakitaan. Rhea! Rhea, nako! Diyos ko! Anya tinapasamakan ka, Rhea! Ay, Rhea! Ay, arayatan na kami! Arayatan na kami! Tibtib bayo aga. Agawid aksan. Oray jakon na ipaibos timot ko a droga. Talaga jak mo guston tikas ti amarit. Ingatan dagiti imam, ket di kan lumaban. Isa. Ket si papaturong kan katipaltog ko. Sumuko kan, tapno di ka may sag... Di ka nagsangit, anak. Natiliwan ti awanan bain ang nagaramid kan kay ti kastoy. Addan iti pagbalutan. Mamang, anya pa'y tibasat bayak itan. Dinadakalan day di ambogs tibasat bayak. Rhea, anak ko. Awanan ba inday di tao, mamang? Awanan ba in? Di ka agdanak, anak ko. Sigurado ka malungsot iti pagbalutan day chay ngawanan pa'y. Saan ton ang makaruwar pa'y day chay? Kat ikaron at ipanangabuso na kan ka. Mabitla ang anak ko. Sungbatagla ti awag ni papang mo. Hello, Pablo. Sana siya ni Pablo, ma'am. May saka, please. Anya? Apay nga dakada kayo ti cellphone ti asawa, sir. At dito yung presinto ti asawa yun. Umay kayo kumaditoy. Ha? Uwan. Umayak itamat lang. Hindi pa'y laeng, Remeng. Daytoyan. Pablo. Kaya rigan nan ati anak na tinagikaro iti basol ta. Gaputa may sagayam nga adik tinangidadanas kan kwa na. Pablo.
Kasano daytoyen? Maibalod kan gapo iti nakatiliw mo. Di kag danag. Tainako ti amin. Jak imbaga nga ammom aramidak. Angam, sika, kasanukan. Aglunak na ito'y anapagting ko. Gaputa talaga mo't anagbaso na kriming. Ngam pangasim. Tadi mo baybayan di anak ta. Kasapulan na ka ti anak ta ito. Di kag sangit riming. Patib ka rin ti pakinakam mo. Kasi tinakon-akon. Kasapulan na kaita ti anak ta. Kapoy tinapasama ko na. Nadimngagak na kumaganda, Pablo. Saan kumana pasamag di kasto? Riming. No imanugot akla kumaiti kayat mo mapasamag ini. Hindi na pagturpos na ti anak ta. Saan kumana pasamag di kasto? Basol ko ti amin, Pablo. Basol ko no apay ang nagbanagakastoy ti amin. Basol ko! Ti panagimbubukod, kat ugali amang itunda iti nakana a panagbabawi iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.